Netrukus per Nickelodeon Kempiniukas plačiakelnis. Visą šią savaitę pasiruoškite legendiniam pavojingajam maratonui. Įsivaizduokite visus geriausius superherojus vienoje vietoje, vienu metu. Stebėkite geriausias pavojingas misijas su 2 superherojų kartomis. Pavojinguoju Henriu ir pavojingąją jėga. Nepraleiskite pavojingųjų kartu maratono šią savaitę nuo pirmadienio iki penktadienio 18:00 per Nickelodeon. Nusisluostykit ašaras, nes naujo Kempiniuko serijos jau čia. Tad čiupkit geriausius drabužius, lengvą užkandį, visus draugus, nepamirškit augintinio ir pasiruoškit nerti į naujas Kempiniuko plačiakelnio serijas. Kitą savaitę nuo pirmadienio iki ketvirtadienio 16:00 per Nickelodeon. Netrukus per Nickelodeon Kempiniukas plačiakelnis. Šį šeštadienį Transformeriai Žemės kibirkštis sugrįžta su naujomis serijomis ir naujais autobotais. Stebėkite, kaip autobotai susivienėja su Decepticonais. Šie netikėti partneriai turi stoti prieš naują priešą, kokį dar niekas nėra regėjęs. Naujos Transformeriai Žemės kibirkštis serijos šį šeštadienį 12:00 per Nickelodeon. Ar turite bėdų su burbulais? Skambinkite Kempiniukui ir paverskite blogą dieną geriausia burbulų diena pasaulyje. Pati geriausia diena. Gyvenk kaip kempinė. Tiek daug Kempiniuko per Nickelodeon. O, kaip nuostabu! Blogai. Na, tai viskas, ką norėjau papasakoti. Susitikime kitą kartą gyvenimiškoms bikini įdomios istorijoms. Prieš jūsų akis linksmybės su Patriko žvaigždės šou. Toliau per Nickelodeon. Viskas tiesiog įvyko. Tu pavojingasis vaikis? Viešpatie, mano brolis pavojingasis vaikis. Pusė burbulą? Tau nestok. Tu nebesi padėjęs. Esi didvyris. Pavojingasis vaikis pasiruošęs pasitikti likimą. Jaspero veidas pasiruošęs ūsams. Pavojingasis Henris filmas šį vasarį pavojus šaukiasi herojaus per Nickelodeon. Nusisluostykit ašaras, nes naujo Kempiniuko serijos jau čia. Tad čiupkit geriausius drabužius, lengvą užkandį, visus draugus, nepamirškit augintinio ir pasiruoškit nerti į naujas Kempiniuko plačiakelnio serijas. Kitą savaitę nuo pirmadienio iki ketvirtadienio 16:00 per Nickelodeon. Лало, это ты сделал, плохой пес? Далее Касса Гранде на Nickelodeon. Так уж вышло. Ты опасный малый! Мой брат опасный малый. Надуешь пузырь? У тебя крыша сорвет. Ты больше не напарник. Ты герой. Опасный малый готов встретить свою судьбу. А лицо Джаспера готово к усам. Опасный Генри. Фильм. Уже в феврале опасность требует героя. Скоро на Nickelodeon. В эту субботу трансформеры «Новая искра» возвращаются с новыми эпизодами и новыми автоботами. Смотрите, как автоботы объединяются с десептиконами. Этим неожиданным союзникам предстоит столкнуться с новым врагом, таким, какого они еще не видели. Новые эпизоды «Трансформеры. Новая искра» в эту субботу на Nickelodeon. Ты салфетка.
я вернулась. Это было такое наслаждение. Я чувствую себя на $1 000 000. Что нового? Вы скажете или я? Далее Каса Гранде на Никелодеон. Вытирай слезы! Потому что тебя ждут новые эпизоды Губки Боба. Надевай лучший наряд. Бери легкий перекус. Зови всех друзей. И не забудь своих питомцев. Готовься погрузиться в совершенно новые эпизоды Губки Боба «Квадратные штаны» на следующей неделе, с понедельника по четверг, на Никелодеон. На этой неделе готовься к опасному марафону, которого еще не было. Представь себе всех лучших супергероев. Все вместе, все одновременно. Насладись лучшими опасными миссиями 2 поколений супергероев. Опасный Генри и опасный отряд. Не пропусти марафон опасных поколений на этой неделе по будням на Никелодеон.